Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Ni buri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment, byose ningeze kuri YouTube channel yanyu. Umubwira ko dufite n'izindi platforms wadusangaho ari kuri TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Hamazina namwe hose dukoresha Rubavu Real Estate. Abantu muduteze yambaye muri mu gihugu cy'u Rwanda, mutere twose tugize igihugu cy'u Rwanda, abantu muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, twizere ko mwese muri amahoro meze neza cyane. So n'abatindiye rero hano turi Rubavu mu murenge wa Rugerero, ahazwi nko mu Gisa. Tuhabazaniye inzu y'amatafari ahiye. Ni inzu ikomeye cyane. Iyi nzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amabati meza kandi akomeye, ngira ngo murayabona agezweho, ndetse n'igipangu cyayo ni amatafari ahiye gusa. Numva ko ari ahantu heza, ni hafi ya kaburimbo, ifite jardin nziza, ndetse hano imbere ushaka no kuba wahubaka n'andi mazu amanexi yo gukodesha bitewe n'uko ubishaka. Ahantu rero iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 500. Umva ko ari hanini cyane. Tukaba turi kuyitangira miliyoni 35. Duhamagare mu bambere mbere y'uko uyu mwaka wa 2025 urangira. Uyu mwaka nurangire wibitseho inzu yawe, ariko bifashishijwemo na Rubavu Buy and Sell Limited, kampani ya mbere yizewe, ikora neza, ikora kinyamwuga, ikorera mu ntara y'Iburengerazuba mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu, kandi kanafasha kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. So ngwino tubigufashamo. Iyo nimero ubona kuri screen yawe wayinyuraho ukatugeraho. Ushaka kutwandikira ukaduhamagara, ushaka kunyura munsi y'video urahagena umwanya wa comment, ushaka kuhandika nabwo ukatubona. Ushaka kudusanga ku zindi platforms zose dukoresha, naho watubona. Amazina ni yayandi, ni Rubavu Real Estate. Ushaka kudusanga n'ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu. Dukorera iruhande rw'isoko, iriya nyubako izwi nka etage yo kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere. Ukigera muri floor ya mbere utubona ibyapa byacu, office yacu naho ngaho iri, ukaba wahadusanga tukagufasha. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.